Ni Miriam ni William? Miriam Makeba. Miriam Makeba. Okay. Africa this sweet. Yes, Mama Africa. Mama Africa. Freedom for love. Bandimwe wanjuwa nijera. Ura chakoma awa. Bandimwe wanjuwa nijera. Ura chakoma awa. Natwini wa shutura home. Kusakoto tazaga krukawe. Wicaye muri studio za BBC? Ndayiciyemo. Gahuza miryango? BBC ndayiciyemo. Muzee kurenze. Ubwongereza. Reka da? Hameze neza yatworoshye Rutamo. Hameze neza gisa n'abatware cya Rutamo. Ese mugenzi byo ni biki? Aya. Mbona ugiye rinacyo dupfa? Aya. Kandarewe gusa nizeraga. Ndabasuhuje mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV, your story, our spotlight. Turi kumwe na Muzehe Hitimana nkuko bisanzwe. Uyu ni umunsi w'igisope. Ni umunsi w'igisope. Umunsi nkuko twabamenyereje. Nibage kwanda subscribe, like na share kuri Bineza TV, your story, our spotlight. Muri kumwe na Israel ndetse na muzehe wacu Hitimana Stanislas. Ushobora ko simara y'abantu benshi ariko ndiyaranje. Hameze neza yatworoshye Rutamo. Hameze neza gisa n'abatware cya Rutamo. Ese mugenzi byo ni biki? Aya. Mbona ugiye rinacyo dupfa? Aya. Kandarewe gusa nizeraga. Aya. Ese mugenzi byo ni biki? Ugiye rinacyo dupfa? Aya. Kandarewe gusa nizeraga. Aya. Y'umutima yatumye ugenda utambwiye baboresha nyibwira iki kujyanye yewe we nibari bageze bagushutse aya nibari kabiri uko wamwimye amatwi aya nibari bageze bagushutse aya nibari kabiri uko wamwimye amatwi aya Onge basubirere icyo bashaka no kudutanya barasha nyingiri iki kujyanye yewe we Ngakira shenge ni wowe mfite Ngakira shenge ni wowe mfite aya Garchira nyamusa ni wowe mfite aya Malaika nakupenda malaika Malaika nakupenda malaika mimi pamoja kijana mzee
nashingwa n'amalesi nawe ndi kunywa malaika malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika mimi pamoja kijana mwenzio nashingwa na malezi nawe ije kuoa malaika disco malaika nakupende malaika malaika nakupende malaika na mimi pamoja na mimi pamoja kijana mwenzio nashingwa na malezi nawe ije kuoa malaika pesa sasumbua roho yangu pesa sasumbua roho yangu ningekuwa dada ningekuwa bibi nashingwa na malezi nawe ningekuwa malaika kidege kukuwasa kidege kidege kukuwasa kidege ningekuwa dada ningekuwa bibi nashingwa na malezi nawe ije kuoa malaika mbowe 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 nabone ko neza ariko bagiye muri disco yego tubibutse ko William Makeba bwa mbere dukora ikiganiro twavuze yuko tutazi ko yaba yaritabye Imana ariko yaratabarutse kuko yishwe n'umutima apfira hanze ndetse apfira i Burayi niko byaje kugenda ngo rero Imana ikomeze imuhiruko idashira William Makeba Africa du Sud ni Miriam ni William Makeba Makeba, okay. Africa du Sud. Yes, Mama Africa. Mama Africa. Africa for love. We. Okay. Ntacyo. Indirimbo rero twareba indi ikurikira yaba ari iyihe y'Igifaransa. Kuko iki ni igisope. Twabamenyereje barabizi neza ko iki ni igisope cya igisope. Ariko rero nibyo nababwiye yuko dufite intumbero yo kubona nibura subscribe 1500 bitewe nuko muri gushimishwa nuko mwashimishwa nuko turi gukomeza kubagezaho ibiganiro byiza kuri Bineza TV Your Story Our Spotlight. Ariko nshobora gusubira mu ndirimbo wenda nize gucuranga Bineza TV. Yego. Umugabo w'umufaransa witwa Johnny Hallyday. Ariko mbere yuko ugeraho wakoze wicaye muri studio za BBC. Ndayiciyemo. Gahuza miryango. BBC ndayiciyemo. Muze kurenze. Ubwongereza. Reka da. Rwose. Nshobora indirimbo yitwa Kacyiru. Ubu muri seriveri zayo Kacyiru irimo. Nikore kuri BBC. Wanditse amateka. Yitwa Adrian turi kumwe. Wanditse amateka rwose. Kacyiru nikore kuri studio ya BBC. Umunsi wicaye muri studio ya BBC wumvise umeze ute? Ese wari wicara muri RBA ise nibura? Wigeze wicara muri studio ya RBA? Ngaye bazino no wasimbutse intera. Nyine Radio Rwanda wicayemo. Muri Radio Rwanda. Ariko kikorera mu hari Nyarugenge.
yego Nyarugenge igerwa n'abayizi Nyarugenge igerwa n'abayizi. Okay, nuko rero tuba uba wicaye muri BBC gahuza miryango muri studio yayo uracuranga isi yose irakumva. Ayayayaya, uwo munsi wumvise umeze ute? Kuko nari mu buryo mahanga kandi nizo zataye iwacu u Rwanda. Binezerewe kuko niciye muri ibiganiro twakoreye kuri BBC. Ngo twajyanye abanyarwanda witwa Doriane twarasegaga gusa. Kubera ibineza neza se cyangwa kubera ubwoba? Je peux pas le dire. Okay, nta kibazo. Aha, ngaho dukomeze rero twirimbira indirimbo zacu. Iyo urubandushyuriye mu Budage. Ngo abanyarwanda twarabakoronije. Adriane nawe mwana dukoronije kuko. Ngeze muri abo uzabyerwa mu Budage. Yego. Abanyarwanda twarabakoronije. Adriane nibyo koko mwana dukoronije. Ariko ni koloni yacu nyine n'ubundi. Baradukoronije nase bikuraho amateka. Nta mpamvu zo kubabara kuko byararangiye ntago tukiri anda koloni yabo. Ubu turigenga, sibyo? Murakaza neza abanyarwanda. Abanyarwanda murakaza neza abanyarwanda. Abanyarwanda turakoronije. Okay, gaho dukoreze undi murya rero. Tuye muri aya mala Amerika Latine. Aya mala alikute tambula kapole di l'amour. Kalule da bola, ay amula, olikute tambula, kapole di l'amour. Kalule da bola, sotambu madinina, sotambu karukeran, sotambu makiyela, sotambu makiyela. Kala kasonen, fais-nous chanter. Kala kakonye, fais-nous. Aïe, moulin. Oh, écoute tamboulin. Kapole di l'amour. Kalule da bola. Aïe, wana soiri. Sansaika osiku. Utarara wapi na watoto wako, baba mama rafiki katieni muzu, watoto wako wote katieni muzu, baba mama rafiki katieni muzuri, tutapendana akisanti sana, tutapendana akisanti sana. Kapole di l'amour, kalule da bola. Aïe, amoula, alikute tamboula. Kapole di l'amour, kalule da bola. Tabu matinina, tabu matinina.
Tambuka bukera, tambuka bukera, tamu magiyele, tamu magiyele. Cada que sonne, pouvez nous chanter, cada que cogne, pouvez nous danser. Buona. E vanno i voi. Reka muzee Zamile karatina zikunda cyane. Okay, iyi ndirimbo yakuruye abantu benshi cyane, abantu barayikundaga. Rayo n'uko umwana gana namangabo. Ni yakera cyane rero. Reka se. None imaze nk'imyaka 40. Baba imyaka 100. Oya. Ntukabije. Niyo nzima. Iyi ndirimbo nyizi ni ga primaire Kacyiru. Ye? Lorsque nous sommes aimés, comme lorsque mes semaines, il nous guide chaque jour comme une étoile dans la lune. Quand nous partons sur le père, il nous donne son amour. C'est le paix de l'amitié, le paix de Dieu. C'est mon cœur après de ses manger. C'est mon sang après de ses bébés. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur est porté nous dans ton amour. Agora umwe mama yakurugiye nazo nizo muzika kwa Rudiro Karemera. Kabasozi. Bubandimwe wanjye barijera. Ura chakoma awa. Bubandimwe wanjye barijera. Ura chakoma awa. Natini washuturaho. Kusako tutazaga kurukawe. Ogiye turi bitamba mbuga nane butwese turubatse umukecuru musaza bose barashaje bagakora nyine gutakubona bagirugaru kubarishoro badugoturi turagukumbuye eze kuba inkuru mbi wagiye habaye intambara niba usikiri ubarigera warikire tumenya agakuru kawe uzongera ugaruka ubara ijoro tuzi ko turi turagukumbuye Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro niba usikiri ubarigera warikire tumenya agakuru kawe Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro rero ukago inkuru ivuga ko wagiye habaye intambara umukecuru n'umusaza bose barashaje bagapfa nyine gutakubona bagira ugaruka ubara ijoro kuko turi turagukumbuye mwanyu tugarudire Karemera kambase akona guseze hano ni mu rugo urasezera abakunzi badukurikiye kuri Ineza TV kambase sereho gende erekiza se kujyana kambase sereho gende erekiza se kujyana esunduraje waraseti kigumanira kambase sereho gende erekiza se kujyana esunduraje waraseti kigumanira kambase sereho gende erekiza se kujyana kambase sereho gende erekiza se kujyana esunduraje waraseti kigumanira esunduraje waraseti kigumanira kambase sereho gende nawe ubutaha Ineza TV. Yes. Igaro byacu nakagaruka ciao murakoze cyane.